dobrodošli u ženski svijet, ženski svijet. I dobrodošli u Vlogmas dan 19. Bruno. U Vlogmasu dan 19 mama je zaboravila fotoaparat, jer što će mi fotoaparat na djetetovoj predstavi. Dakle, Vito vam ima sada prvi puta božićnu predstavu u svojoj školi kao školarac i Elisa, da ne zaboravimo, i Elisa. A mama od Elise će me spasiti i pokupit će mi doma fotoaparat, tako da ćete imati kvalitetnu snimku kada stignem u školu. Do tada idemo baviti još neke stvari. Vi ste pokupljeni iz škole, ti si pokupljen iz vrtića. Maršal je stavio kapu na glavu, odlučio je da se ne snima, vidite vi tog frajera. Ekipa školska je tu, tatek ih vodi na ručak. A dok tatek vodi na ručak, mama ide u shopping, mama ide kupiti poklon za Vitekovog kuma, jer ga jako volimo, znači jako volimo Petra Jakova i moramo mu za Božić nešto kupiti, tako da mama, ili se nije ništa jasno, tako da mama ide kupiti kumu nešto i onda idemo do škole i moramo vas presvući, jer se igrate u blatu. Ti si dobro. Ne, igro si se u blatu. Komentira sad Elisa, opet je ista zadaća. A šta vam je za zadaću već zadnja 3 dana? Ajde glasnije. Opet pomoć mami. Zadnja 3 dana učiteljica Hana zadaje zadaću da moraju pomoći mamama. 2 stvari bare moraju za njih napraviti. Sviđa mi se učiteljica Hana? A meni se ne sviđa. Meni se sviđa. Znaš kako to Vito dobro radi? Vito vam je cijelcati stan prije 2 dana pospremio sam, bez da ga je mama išta tražila. Sam je napravio krevet svoj za spavanje, sve je sam napravio, došao ponosno do mame i rekao, evo mama, napravio sam. Si ti to znao? Nisam, sad slušam. Da, tebe nije bilo doma, znači sve ti je dijete samo napravilo. Bilo ga je, ali ja sam potiho. Nije ga bilo. On je bio fotkao, on je došao kad se ti pravio da spavaš. Pa da sam ih sve. Aha. I onda je došao i rekao, aha, jesam ga zeznuo. I onda tata otvara vrata od sobe, on... Brzo okreni glavu, Maršal. Maršal. Svjetlost bez fotoaparata kriminalna, ali poslije vam neću moći pokazati, pa čisto sam da vidite kaj sam uzela. To će i dečki vidjeti. Znači, Petar jako voli držati do sebe, tako da sam uzela muški paket, vosak za kosu, sprej, dezić, kremu za lice i shower gel. I sad nešto što će se Vitu jako svidjeti, nešto za uspomenu na Vita. Čekaj. Ne znam koliko se na kameri vidi. Ko je ovo tu? Ajde recite mi ko je ovo tu? Ko je to? Ja i moj kum. Da. I ovdje tu još piše najboljem kumu sretan Božić. I vaša slika. Eto. To je to. Idemo na predstavu. Saša je došla spasiteljica. Imamo svoju snimku. Sad će biti predstava. Predstava se čeka. Kraljevi piju čajeve. Težak život. Ja sam rekao da još uvijek ljubomoran. A, ljubomoran je još uvijek, aha. Tako je to. Ljubomoran. Jesi ljubomoran na brata svoga? Isto. A nisi na brata? Nego na koga? Na Saru. Dobro. Znači mene, a malo da je ovako, vidi kako je šla. Eto ti nas sad. Eto ti nas sad. I po moru, i po školi, uvijek sretno brodi. Anker svoj i zemlja, sretne dobre ljudi. Kak su zgodni. I na lijevo, i na desno, prijatelje svako. Dvije ruke ima, stvorene
Ove ruke mogu tap, 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 tapati. Ove ruke mogu plesati. Mogu plesati. Stajati, nakloniti se, stajati, pokazati se. Mahati, mahati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitting on the wall, one go Peter, one go Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Kisha pada, suže grasni sjaj. Kisha pada, suže grasni sjaj. Kraj pećima zaspeva, do nje dobra djeca sjela. Pa joj tiho šapka stala, predi maco mala. I mi ćemo platno tkati, platno našoj mami dati. Pa će mama dobra biti, novo ruko nam zašiti. A kad tata dođe kući, lijepo ćemo se obući. Pa će tata sretan biti, sve nas redom zagrliti. Kraj neba, roso sveta, padaj kraj sve visine. Pavijaku, staro sveta, duše čiste, pravedne. Otvori se zemljo mila, da iz toga rodnog krila u taj sretan blažen čas svemu svijetu nikne spas. Oj noći tamnoj zvijezda je na nebu zasjala, trepereći svjetlošću jasnom. Čitav je svijet obasjala i moja će zvijezdica mala na nebu blistati, sjati. A ja ću dobrotom svojom svjetlosti svijetu dati. Je baka zima, bijeli kožu svoj, na rasvjetljene kućice su letele se, da dječju razvesele. Lako je srca iskreno reći, one su samo zato male, da u dječja srca stale. Molim, hvala, izvoli, oprosti. Bravo! Da, Hrvati bili ste razni, ste bili kao što ste cijelo vrijeme, bili ste zadovoljni kako je to izgledalo, nego što, ali još nešto, jel da? Da. Što zaboravila?
Puno vam jako vrijedi, moram vas, roditelje. Polako, jedan... Bruno! Evo ga ide. Čekaj polako da vidim, šta je to? Isuse, kak je lijepo. Prekrasno, hvala. Prekrasno. A moje ima srce ko tralala. Čekaj, to ćemo vidjeti. Za mamu tamo. Prekrasno. Daj da vidim šta je to. Priručnik za roditelje. Aha. Pa ne znam. Tu su informacije kad se upiše u školu. Aha, o svemu. Smajle. Aha, mala škola, sve ima unutra. To je ova jedna od recitacija Bareta. 4 najvažnije male riječi. A, prekrasno. Ovako, srca i skrbe. Ovo je tvoj. Ovako je tati napravio. Izvoli, moli, hvala, oprosti. Vito. Da vidim. Sam ti pričaj, smiješ pričati, meni to piše, dobro, sad ću vidjeti. Vito. Zvoli, molim, hvala, oprosti, Vito. A to je Anđeo. A ja imam Sunčeko. Ti Anđela, ja Sunčeko. Srčeko. Vito, pa svaka čast. A rekao si mi da ti ne znaš bor raditi. A ti bor napravio, gle, ljubomorni brat. Moramo iskinuti sve zvjezdice i staviti na sebe. Nećemo sad pričati, nego će čelicu skakati. To je vaši dragi. Ja sam jako ponosna na vas. Imam puno poklonnika za vas, a nešto vam želim važno reći. Ove bilježnice su najposebnije tikak, vidite koje su boje. U ovoj bilježnici ćete raditi jednu posebnu domaću zadaću i vi, a mogu čak i vaši roditelji je ponekad koristiti. A ovdje je nešto najljepše za vas. Uzmite po jednu bilježnicu. Kaj je to? Ulica za bor. Prekrasno. A poslije ćeš nam poklon otvoriti, zanima me šta si to dobio. I bio si prekrasan. Prekrasan. Idemo kod kuma, idemo gledat kuma. Ajmo. Daj da vidim. Kakve pastelice. Kakve? Ovo su neke najspecijalnije ikada. Zlatna i srebrna. I kaj je to? Čarobni prah. Ne mogu verovati. Dobila si mi zlatni kristal. Daj da vidim. Joj, pazi. A vidimo. Stvarno. Isuse. Čarobni prah. Da vidim taj prah. Pa za kaj je to? Čarobno. Ajmo na predstavu. Štajner je uvrstio kurikulum i odmah je nešto modernim rječnikom rečeno u waldorfskim školama, ona je must have. Htjeli smo ovo teško i zahtjevno vrijeme, kada sve odvlači negdje, da vas podsjetimo na taj neki mir koji imamo svi u sebi. Pjevači moji dragi, sada svi ovdje skupa jesmo. Skupimo se košarani u tavici tjesno. Valjam ti se Božji glasu. Ponizna sam sudbenica. Neka bude Božja volja. Kamo ide? Kakva se to buka čuje? Bože ime tko zaziva? Ko to tamo jadu koje? Dobro večer, čovječe dobar. Ispod hladnog, noćnog neba dug smo prevalili put. Skromna nam sobica treba. O, žalim, kuća mi je već prepuna, ali ne ostajte na ulici. Pored vola na slanici, skrasite se u štalici. Svim srcem zahvaljujemo za ležaj taj slave. On zima će nas zaštititi dok jutro ne svane. Gdje mi je brat?
Mice. Haj! Hoj! Hrvoje, brate, mišljah da ću biti prvi, kad gle čuda, danas i prvi ti. Molimo, ne zamerite nam nesavršene sitnice. Uz nešto umijeća i puno dobre volje, prikazali smo vam odista što mogli smo bolje. Hvala vam što pogledaste predstavu ovu, od srca vam želimo Čestit Božić i sretnu godinu novu. Ipak malo posebnije, a to je naša kuća. Ja bi se molila da ovi slatkiši dođu i stanu pored svojih kumova, jer su kumovi nešto svojim rukama napravili za vas. Da, ćeš mu sam da se presvuče. Daj da vidim kaj si ti dobio. Dvije loptice. Kakve? Da mi pokaži. Da vidim. Da vidim. Wow. I ova. Pa da, kuglice za bor. Kak je lijepo. Vitoke, voliš Francusku? Kakva je bila predstava? Elisa. Evo vas! Sad ću doći. Ajde. Ali moraš otvoriti. Moraš otvoriti. Ajde mama, riješi stvar. Trebamo prostora. Treba prostora. Za kuma. Možeš se okrenuti. A kum je otišao. Trgaj to. E, to mi je najbitnije, otvori to. Hvala. Daj da ja, mogu ja sad vidjeti jer ja nisam nabrala sam kameru. Prava uspomena i prave stvari. Da, ove su potrošne stvari, tak da, evo ga, najbolje kumu, sretan Bož. I slika. Evo, teke ruke kada dati. Bruno, kaj ti jedeš? Slatkiše samo, jel da? Klasika. Biće super aktivni. I evo nas doma, moja mala zvijezda. Kako je bila bracina predstava? Dobro, gledajte, sad sam mami zalijepio. Zalijepio mi je zvijezde. Kako je bila bracina predstava? Dobra! A kakva je bila predstava od kumova bracinih? Dobra! Dobra! Bracek nam je zaspao, znači Braco je mrtav, umoran, zaspao u autu. Sad je već u krevetu u snovima, a tata nam je bubani pa se on isto lego s njim. A mi smo odlučili pokazati im šta je u kalendarima bilo jučer. Da. Kad su bile mračne sile pa nismo mogli otvarati. Kako si jučer vidio? Daj Tradera. To je strašan. Ne. Kako diše on? Tako jako. E, sad ću vam pokazati šta je bilo u adventima. Da. Znači u testeru je u 18. danu bilo ovo. Evo, Bio Oil. To je ulje za njegu kože. I u 19. danu, evo mog malog pomoćnika, to je termalna voda u spreju za lice. Što ti pokažem za šta je to? Da. Voda za njegove osvježavanje lica i tijela. Beba, djece, odraslih. Žmiriš? Žmiri, ajde zažmiri. Čekaj, ne, žmiri, ajde žmiri. Jesam te osvježila? Da, daj opet. Ma daj. Ajde žmiri, žmiri. Žmiri.
Evo i sebe ću. Kak paše. Baš paše, osvježite. To ću sad raditi dok još montiram zadnje ove vlogmase. I daj nam Bruno još, sad nam trebaju Essence. Čekaj da vidim po brojevima, samo 18. Ovo je otvaraš. Otvori nam taj. Na koju stranu ovu? Na puma. Na ovu. Aj sam ti otvaraj kak ti ide. Nismo još lustere postavili, zato nam je tako mračno. Sad ću vam pokazati. Tata je bolestan i od onog dana stoji rupa. I tamo stoji ona plafonjera. A lusteri su tu. Tako da čekamo, ne? Kaj je u 18. danu? Sminka. Mislim da je Labello Colors Changing Lipstick. Daj drži. Otvori ga. I ja ću pročitati šta piše na ovoj kutici. Come on, kiss me, darling. Miriši? Fino miriši. Baš nemoj mi uzeti to Labello, molim te. Odmah moram probati. Suha su mi usta. Mama, smrti ja. Trešnjice, višnjice. A ti kad se mažeš, ti nam mažeš iznad usta. Dobro, usnice se mažu, ne koža. Bruno. Ajde sad poklopi. Twinkle, twinkle, little star. Look how beautiful you are. Hajde, otvori. Kak ide ta pjesma? Twinkle. Twinkle, lijevo mala, stozi, rado znala. Da vidimo. Kaj je to? Op. You are magical. You are magical. Ajde sad otvori taj, da vidimo kaj je to unutra. Kaj je to? Pa to je ogledalce. Gle kak je lijepo. Pogledaj se. Sada, kada smo vam otvorili naše adventske kalendare, ne mre dočekat, ne, ali nisam još gotova. Donesi mi poklon koji mi je Lisa napravila za rođendan, da im pokažem. Moram vam pokazati. Trudila se i prekrasno mi je napravila, je Lisa jako lijepo. Evo, ovako mi je to zapakirala. Ajde, makni mi ovu trakicu. I sad pokaži crtež. Kaj piše? Ana, sretan ti rođendan, Elisa. I gledajte kakav lijepi crtež. Predivno. Jako se lijepo sjetila, Elisa, hvala ti. I sad mi pokaži šta mi je Marta to donijela. Marta mi je nešto prekrasno donijela, pokaži. Za mene. Marta odmah mi je uzeo, samo da znaš. Orašar, gledajte kak je slatki. I Bruno je opčinjen orašarima, tako da čim je ugledao rekao je, to je moje. Daj pokaži kako on, evo. Uiu, on pjeva. Uiu. I kuglica za vor odmah. Jako je lijepo. Hvala, cure. I sada, za kraj, da pokažemo što to mi vama danas darujemo na Instagramu. Elvejana. Kaj je to? Elvejana. Frozen Disney paket Ana. Znači imate parfem i sapun. Evo ga, to vas čeka danas na mom Instagram profilu. Ovaj tu moj mali Olaf vam to daruje. Tako da morate posjetiti Instagram profil i okušati svoju sreću u darivanju. S obzirom da nam Vitek sad spava i da na kraju ne snima odjavu sa nama, a bio je predivan na predstavi. Znači, želim mu reći, tu još jednom i preko kamere, Vito kad ćeš ovo gledati, a i vi svi koji gledate da znate. Vito, bio si predivan. Braco, obožavamo te. Znači, bio si toliko lijepi, čestitam ti na prvoj školskoj predstavi. Poklončiće koje si dobio čuvaj, jer su najljepši, rukom rađeni, toliko truda u njima, toliko ljubavi u njima, znači prekrasno. Waldorf, jedno ogromno srce za Waldorf. Nema sretnije mame što mi je dijete tamo u školi. Jedva čekam da ti malac isto tamo kreneš u školu. Ali ti se sviđa Waldorfska? Da. Hoćeš ići tamo u školu? Da. Da? Ajmo mi sad odjaviti ovaj tu vlogmas, pa se vidimo sutra u sutrašnjem vlogmasu broj 20 kada kitimo dvorište. Da, kitimo dvorište! I hvala vam na gledanju ovog tu videa. Lajkite, želite, platite na kanal Ženski svijet. Bok. Pusa, hvala na gledanju. Bok!
kaj? Kaj? Video ipak nije gotov. Znaš kaj smo zaboravili pokazati? Kaj? Kaj sutra nosi mali djed Mraz, mali Bruno, tetama u vrtiću. Hoćeš pokazati kako smo lijepo zapakirali? Da. Ajde, pogledajte kakve poklončiće. Kako je lijepo. Imamo još. Imamo punu vreću, svi su isti. I ovako smo ih zapakirali. Kako je lijepo. Unutra im je knjiga i svječica za opuštanje. Češ ti to njima sutra podijeliti? Da. Može. Jednu po jednu. Može. Petica. Ujutro vam se javim sa Vitom da vam pokažem šta u školu nosimo. Ok. I moj djedica. Laku noć. Laku noć. I evo nam i našeg malog, kak bi te nazvala, glumca. Malog prvašića koji je imao predstavu sada. Jučer si nam zaspao, Srećo. Pa smo ti Bruno i ja snimali. Ček, stvarno? Da, zaspao si ko top. Ja sam te odnijela u autu. Iz auta sam te odnijela u krevet. Ja i Bruno smo doma još snimali, ti spavao ko top. I još dok si spavao u autu ko top, sam kupila tvojim svim profesorima da se zaslade. Hoćeš vidjeti kaj sam im sve kupila? Da. Ne znaš, jel da? Da. Znaš? Već vidim. A, ovo dole. Čekaj. Razno razne kolače. Ovo je Rafaelo. Ne, to ću ja malo pojesti. Ovo je Rafaelo. Imam rum kuglice, imam brdo. Brdo. Evo, čekaj. Brdo. Nisam pekla, sorry ljudi, jer nemam vremena za to, ali tu brdo kolača da se zaslade. A daj mi sad, Vitek, ti pokaži kaj nam još od poklona ostalo. Imamo za našu Anđelicu. Di nam je to? Kaj si je to napravio? Na kamenu si napravio? Snegović. I kaj na drugoj strani? Da. I neki dan je odnio kolačiće koje je on napravio. Bravo. Mi pokaži za svoga Darka, profesora Darka, koji ti je mač napravio. Šta si tu napisao? Hvala Vito i Snjegović. Da ima za uspomenu profesor. I di su ti kolačići od tete Đurđe. Teta Đurđa, taman su nam dobro došli ovi kolačići koji smo kupili za djecu gladnu u Africi. Njima donirali novce, mi kupili kolačice, naša teta Đurđa ih ispekla i sad se nose. Najboljem profesoru. Koji ti je napravio mač? Da. Nevjerojatan profesor. Uglavnom, tu imamo šta je ovo, čestitka za Viga. Da. Jel, Vigek nam slavi rođendan. I daj da ti pokažem. Znaš kaj sam ja svojim poslovnim partnerima jučer kupila? Da. Gledajte kak je ovo fora. To ti je šampanjac, ali šampanjac, ne znam koliko se vidi kroz celofan, tako dobro izgleda. Unutra ti je zapravo kupka. Kupka? Da, i to sa šljokicama, prefino miriši i tu ovako visi još sapunčić sa šljokicama Borić. Gle kak je nice. A sad Srećice moja draga, pošto smo Bruno i ja jučer već odjavili ovaj tu vlogmas, ajmo ti i ja još jednom odjaviti jer smo im htjeli još ovo pokazati. Jer smo nešto zaboravili? Valjda nismo. Znate kaj su poklonili učiteljici svoje? Svi su nacrtali crtež kako vide sebe i učiteljicu i kako vide školu i onda su po mjesecima stavili, znači ne znam, crtež od na primjer Vita je prvi mjesec, pa je onda Viga drugi mjesec i tako da ona ima i jednu prekrasnu biljku. Baš je lijepo, jel da? Si vidio ti kako to izgleda? Ne. Ni to ne znaš? Mali, kaj ti znaš? Ne, ništa. Ko je prvi? Pa ko je ovo tu? Jel to Vito Zibar? Ja, a drugi je Vigo. Da, kak znaš? Odgleda. Evo ga, ovako vam to izgleda i ovaj tu crtež, gdje ne piše Vigo, to je Vito. Evo ga. Uglavnom, ajmo odjaviti ovaj vlog i idemo u školu. Hvala vam na gledanju ovog tu vlogmasa. Lajkajte, šerite i pretplatite se na muški svijet, a ne na ženski. Pa muški ne postoji, znači pretplatite se na kanal Ženski svijet. I muški. Velika pusa svima, koliko vas ima, vidimo se već danas u vlogmasu 20 kada kitimo dvorište. Yeah! Bye!